Happy Sunday, everyone! I would like to give my heartily thank you to all my beautiful and handsome subscribers. Kay nakaabot na ko og more than 1,000. Pero I'm very sorry, dili ko kaayo ka kuan sa YouTube kay I'm working 5 days a week. I'm very busy as of now. So dalikit lang yung kuan ni. Although it's a nice weather, it's Sunday. Ang akong day off is Sunday and Saturday lang yun. So ipaabot na ko nga ang pagpapasalamat sa inyo nga naabot ko og 1,000 subscriber. Gusto jud na ko nga mag-watch sa inyong mga video, pero dili gud na ko maato. I cannot do it all because I'm very busy with my work and I'm here. Gusto na ko nga makabuhat og video today because I'm free and it's a sunny day here na ako sa balkon nagsunbathing ko. Basta happy ko. I'm always positive. Nakabalo ko ang uban, nag-aim na makaabot og 1 million, 1,000, or any figure of a number. Di positive lang yun ka, dili ka mawad-an og pag-asa. Still hoping the best. And God bless to all of you. Ako busy mangbuko kayo kay naka-work ko. I love YouTube ha, kay ma-improve atong personality, makamit ta og friends. I'm happy with this. And once again, thank you everybody. Thank you so much. God bless us all. So beautiful weather today. Nice sitting under the sun.